Upaim ainam sim uberiu acting sim jong kahima melim hene kesingi ketahak sitrik upana jeleu arajar ar ulawan poi hakawai gayo ke bhapa po jingpet jingkmi jong kahima kabadai gayo dan haribhoi district nak bentaban wan pli yau mau nong rim nak bentaban senapan bahaya ki footpath hagane gayo namar kumbagalong ki footpath ki badan hagane gayo haki babun jaka kilas niu bat pajna bat banang penlong ye kinong syong yo bat kinong wan thit wan pet hagane gayo ban suk haga lech kawan bat hakayat kayang bat ru banang penlong ye gane gayo bani iye ke jingkhu jing suba lapan mang ru ban chana na kate ke jingirap ye ki jaka penlang nyut ki bami na gane gayo hagane kesengi lai don lang us im jong raj nong telu upaim Vincent im ki menteri bat kilong san mansan jong karaj nang ta ki basan jong sim ke hima melim bat kiwei Kajingbu mau nong rim ya kajing pen bah ya kayo dan ran nong telu hima melim kalentia kejat jaka berat nyut bat tungi ki mau puan haka sitrik tungujun arpo a doaina manisiem aktisiem hima melim haka jingedon berangkat kiduhat ke eksekutif dorbar hima melim ke dorbar siem raj nong telu bat kirang basno kublesi pun kini kadai ruka sengi kapan sa jingkan mau kapa mentak kasngi nakaliang jongi ke hima nilai perkat ni kumno ba ngin ya penitenan noi gini gayo kabala syui mentala daki popo snan ti nakaliang jongi nilai ya kat bala ai nakahima mangin ya kin show kumnu ban penbhai gani gayo padruba pensuk yakin nong wan yo wan han badruban kring yakipat nong song yo nakaway kapur sakaway pan tikat kum ka report Malayo na menteri in charge jong gani gayo menteri majau yong bala don kam kebabun kijing don kam Henry nakaliang jongi inle sukat banila kumki footpath nantar dosbin kepala don kam pat kumjuru yaki ban iki mau put kiban itu yaki yaka yo haki pateng di banwan hỏi mi dapat kejeng kemen kumulong mulai mani mana kalian kahima bila sim kriang iya kini ki snem bila don karukom perkat ke batmai balesi haki por ke bamensua nimda khap yo syo moi nak kalian jungi kira ni chat yo lehi bandau ha ban ong berle kane katai rei kam pat poi chano ru bat ngong lesi empat don footpath nak kalian kahima hakane kayo matrai kasulong tengkat bangiyo kai na MDC ayure na ayure ribon nakahima onak distil yo hi katok ne ribon nakahima lesi benong haka footpath kidai kasin ke benengkong bat ngani scam balengba ke program project ke kahima ke plan hapo ke nyalam jong i paim penangla banle kikam ki babha ki bamantoy na ke betraka imlang ke salang khamtam na kamta ki yo ki belong hika jakpo jom ki khun ki hajar baru kaba aja mentoy ru re ke himaru ke juk ke po ti ngapin pa ko jing kuplay na kamta ka project ka batura ka ba swa ka ru kala wan na lang menteri kharlukhir ka kiwi ban ya pensyai ban penun mai phang ne ka banta bat menta habalabu yau mau nong rim ni kerman scam batan urlong mau indai kum kiwe ki projek sarkar le sel keteng labu mau nongrim usu sakut tang mau nongrim bat ula suja kum tu ka skim kum don ngala le alat li projek do sarkar ki bapli subu kum goy ka school hante do ka sentral do labu minister labu mau nongrim ngri kata ngol chu ado mentra lapen prano ki bru don chu bat katok ane ki projek ki don kum kita ki babu mau nongrim ngri ka kam don dan rengengit ba kane ka jeng wan jong Pak Im tungi nak kalian kahima, bakrau nak kalian kahima, kanlong ke ba sukut minta kasih rengi, ngit ba hakau kasih ngin sayo i ya kajing peli pada ke ba kam pu penting
bat hakata kasih in dafsyar ka jingmen badi i lada kata urlong bat ini scam hi bagata ka urlong klem dak